Selamat buat siapa? Gokil alergi ya. Gokil alergi. Sip. 2000 subscriber. Alhamdulillah ya Allah. 2000. Kan urang arek mere tantangan ka maneh. Tantangan naon sok? Pandaina subscriber geus 2000 lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mere tantangan ka maneh kamun Kumaha? kurang pria terus maneh arek kumaha ge. Oh, urang ngagorowok berarti. Rek gorowok rek Pingsan. kucing angge bae. Oh, wiwas uting angge. Siap. Siap. Ucapan 2000 subscriber ke marane. 2000 subscriber. 2000 subscriber. Tria. 2000 subscriber. Lan lanjut deh di lampu merahnya. Siap. Karena ulah ragu-ragu. Wah, maraku kalau ulah ragu kudu macet. Pasti enak mah nya gorok ketali-tali. Abi teh 2000 subscriber. Tinggal tuh Abi 2000 subscriber. Ucapkan ya. Nuhun 2000 subscriber. Mantap. Pengumuman ke bapak-bapak kali ibu-ibu sadayana Abi teh tos 2000 subscriber. Alhamdulillah Gusti ya tinggal Abi 2000 subscriber. Ucapkan dah selamat Kang Abi ya. Selamat buat siapa? Gokil alergi ya. Gokil alergi. Sip. 2000 subscriber. Alhamdulillah ya Allah. 2000. Sakitu heulanya video di urang. Hampura mun teu ngahibur, next video sugan lebih ngahibur. Mana? Yoi. Abi kan 2000 subscriber. Pangucapkeun selamat teh. Kayak nu ngucapkeun. Selamat 2000 subscriber. Selamat 2000 subscriber. Because we were just kids when we fell in love, not knowing. Iya, mantap. 2000 subscriber. Selamat buat Gokil Alergi atas 2000 subscribernya. Selamat ya buat Gokil Alergi yang udah mendapatkan 2000 subscribe-nya. Semoga makin lancar, terus makin sukses ke depannya, dan semoga karya-karya yang telah kalian buat di YouTube mudah-mudahan diterima dan makin banyak yang suka dan makin banyak subscribe-nya ya. Good luck. Selamat 2000 Subscriber. Subscriber. Selamat naon? Jadi Selamat. Sudah tuh berapa bejan ya Rahmat. Bejan mana ngomong atuh. selamat Selamat Kak 2000 subscriber. subscriber. Si lancar ku sorangan ah. Selamat 2000 September. Hei, ore. Selamat buat Gokil Alergi atas 2000 subscribernya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semoga karya-karyanya semakin disukai oleh semua penonton, oleh penonton, diterima sama banyak orang. Amin. Ya, pokoknya semakin sukses, semakin. Ya, terima kasih. Selamat buat Gokil Alergi yang telah mencapai 2000 subscriber. Atau panti motor. Subscriber, semoga jaya selalu, diberikan kelancaran. Amin. Dan channelnya selalu mengudara. Jangan kemana-mana, tetap di dunia. Dunia apa? Dunia entah. Ada pesan-pesan? Pesan-pesannya untuk subscriber jangan kalau ada iklan
Ayah tamu. Ah, baik terus. Ayah tamu. Mau ora emang.